Okay. Ada sudah mencoba saya tidak ada. Oke, nyalakan lampu di atas. Matikan lampu di atas. Oke, matikan lampu di atas. Lo dulu kagetin gua aja dulu. Emang ngapa sih lo takutin gitu, emang ngapa? Itu gua barusan ngeliat bayangan hitam tuh di sana. Hah, apaan sih? Ngelah aja lo. Udah, gue cuma mau ngambil casan gue doang. Dah, sini dulu kenapa mandiin gua. Dah, lo asal main pergi-pergi aja. Ada siapa di atas? Oke, nyalakan musik. Oke, nyalakan lampu kamar mandi. Sama lo. Mundur gak? Mundur, pukul nih. I got that adrenaline momentum, not knowing when I'm never gonna slow up and I'm ready to snap any momentum, taking his time to go get 'em, they ain't gonna know what hit 'em, when they get beat with the, I said knock knock, let the devil in.